I huble ye phi waro ki pralok ki wasnyau suk wo ap yigi khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyau chaphi wa yarap uwi u actor yigi khynnah purea ka India wa sahkut ha Ukraine te tons dangi chigi khubor de embon ki celebrity kam ki nongruai nong chat ki actor actress wa kiwi ki wa pau nam sakhet hapo kari tangwa heini ipor wa chemchitom ki khynnah purea ka India ha Ukraine mem ubon na ki wa yarap yigi te ki khynnah tangwa hakani ka khubor kwa open snyau chapi wa de uwi u actor namo unong ak film u wa man sakhet kam u actor chaparthai le da yarap u yigi te ki khynnah kat wa ye wala u wei ute u actor to usonusut ha ka video de ka wi ka khynnah purea ka wana Punjab de e khublei kar pang ko ya u actor sonu sud u wada yarap yaki heiwo liwan cha India langba ka foundation yong o wei de yo ile hakani ka video wada embon ki khynnah ki wada yo wo liwan de wa yarap u sonu yaki langba ka foundation yong o kari India kamjo le ka jajbru kam ko ya kam uniu actor u wasmat wo yarap yaki wi hei por wa chemjing eki wei ute u actor mto dang ini yarap u yaki bru chikat tu le jo snyau bha i yaki khubor wa yarap u yaki wi मैं कविता अरोड़ा, मैं पंजाब से हूँ और सोनू सर की फाउंडेशन ने हमारी सबकी बहुत हेल्प की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये पूरी एक बस जा रही है 50 लोगों की। ये हंगरी में बुडापेस्ट से बस जा रही है अकोमोडेशन तक। यहाँ पे हम 5.5 घंटे तक वेट किए हैं, उन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी थैंक यू सोनू सर, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच।